Omukwezi okuhwira kwa munana Ceeyamaani wa kabare yo kubanza akakwatwa kandi yihwaho stampu bwanyuma y'Abatuura kweterera enduru bari kumwomesereza habwo okukoresa kuba stampu y'ekyaro kyabo hata Abatuura erizuba bacera kugiraho orukiiko tukagira obukiiko bibiri tukacegaga akakiiko akari genuine mbwene tukakamanyika aho kwa hariho akakiiko akaronzerwa kagira electoral commission then hariho akakiiko akandi akijoni yaronzire hati akakiiko akijoni yaronzire nakasikana na kari bagira ngo kariya kabe niko kakora ki kakwata stamp owabira muhabura wena yanda kukanise byakora amuteka harubaju hakimuteka harubaju aretondijo amuteka hati ngo umwanya gwanje akatekamo treasurer wabira rya akakiiko treasurer hati shaheje nwayo na Rwanda stamp ngunu vice kandi vice ninye ndiyo mu electoral commission nyeshimiye kuba n'imfuna stamp Ceeyamaani najya atatuhayira agirangwe nguma kutukumugamba hayi n'abanene batubira abanene stamp ejo bakabeneza honorable minister kandi omukundwa wito yazirunguliza gumano tusura oizo musero 1 obase kutebekanisa twine songana zavuga twino kikonka twendo buteka kureba ngo amazima kenyine gabene go gabaho tubase kufuna akananka akakiiko karungi akahamira saka y'amabati gabaminisita turi mu ofisi turi bakora niwe nkozira musango kikugira mu tinzo kwa business stop ya wenda LC1 aina mandate kikunya stamp bakunuka uzina nabuzo soka unitenje kureza na inda kushora abantu yote soka nyikinyo stamp sana nazo mukoni ekyaro eki hati kyamara esandisha ofisi ya Ceeyamaani kinjirwe abantu abokutakana nabo bo babene bajangu bahe voice nite kandi ntenda voice mbwenu voice ni nka government nimiza kureba omuntu abyo mu electoral commission na bwanyuma tubase kufuna obuteka nambo n'abantu abamwe bayonde betombwita stamp teruho tureba ngo hariho buzibu aha bwa TV West and area Sartugusa.